Hello, good morning. So, wedding na pod mi karon. Akong kauban si Jaylord. Yeah, it's connected. Yung pinakasikat. Hey, what's up everyone? Yes, GRI Saga is on the way. Okay, so today photo ko karon because GRI Saga give me this trust, so I have to do it. Oh my god, it's so stressful. So, hi Joshua. Hi. Hoy, pag-hi di. Hoy, kaya ako yan i-upload. So, ang atong video karon si Nidoh Regencia. Atong pangitaon si Nidoh Regencia. So, nara si Nidoh Regencia. Sa'yo kay nagkuhan. Muna siya ang videographer karon. So, napod si Lindy Dere. Fresh from Korea via Cagayan de Oro. Suka. Susko, ready na mong SD editor? Ikaw yung SD editor? So, Master Rodel. Siyempre. Kumusta na? Katulog ba yung... Tulgon, basta dagag booking, katulgon dyan ta. Work is work. Shit, I'm so scared. Saan ba na pang mga So, manang ko shoot sa drone. Saka ko sa taas ay mag-shoot ko kasi Jaylord Buhian sa taas, shoot sa bright. So, nana sa Jaylord din. Grabe sa pagpanisamot niya. Right now. Nala. Sige, istorya. Ito na may karon. Padulong ni sa Poolside. sa Sanehon Pool Bar. Then, hapit mi nakabayad. Kasi kung kabayad sama. Lucky partner of this Hi sir. Kumusta sir? Okay ra. Still working. Yeah. Blue. So, photo booth o ang spin cam ka Sir Ruel Tabada. So, magkuhan mo niya. Contact lang siya siyang Facebook.
i-vlog ni. Atong bagong nga vlogger si Kwan. Okay, balik na po nato sa usa ka vlogger. Hey, what's Ano siya up? may original? Yeah, so 99 seconds. 99 seconds. I'm a fan. Oh my god. Yeah, I'm a fan. Oh my god, I can't believe it. Oh, anong petsa na? Iman-iman, wala tong naong na rin. Hindi na po na magawa sa my God. Congratulations, Coffee and Click for a drum well done. Salamat.